Team Srbija, Vladimir Galetić. Referee on mat, Mr. Roland Jakubian, Lebanon. You know the rules. Protect yourself on all time. When I say stop, you stop. Touch gloves. God bless. Are you ready? Red, are you ready? First round, fight! Когато виждаш много завъртиш вече. Влиза, може да го завъртиш, като виждаш крачка и го завъртиш крачка и го завъртиш. Може това да дистанцията. Браво! Браво, бе! Това го взимаш. Това го взимаш кръжки и да ги полагаш. Браво, бе! Don't grab the fence, Red! Red! Don't grab the fence. Continue. Bravo, е! Vai se! Bravo, е! Още по-силно може ги набиеш. Няма нищо, само до главата. До главата.
Ready? Round 2, fight!
Radi. Ajmo, koleno, desno koleno. Smiri se. Samo poziciju, pre svega. Ajmo, pazi, gore glava, Pritisak na njega, još veći pritisak na njega. Stisni ga! Tako je, sad puni! Sad pozicija, pazi sad. Ajmo, tvoje! Nemoj da žuriš. Žuri samo radi. Polako radi. Pozicija pre svega. Pozicija i radi. Treba da stane. Idi naš salta, Ajmo, Vlado, ono tvoje, Vlado! Ništa. Ajmo na tvoje, ispruži nogu, iznisi. Udaraj, Vlado, puno. Засили краката. Stisni, Vlade, puni. To, imaš ga, sad, Vlade! Sad, drži! Nema puštanja sad. Jako bolno za. Drži, to je to, Na pravu stranu kreći, gdje je glava se kreći. okreći se prema glavi nogama, And winner by submission in third round, 2 seconds before the end of the fight. Via north-south choke, red corner, Vladimir Galetic, Serbia.